Yes. Ndavuze ngo yes kenshi. Reka mbasuhuze mwese abakunda Intare Official, abakunda Clever Bemba, abakunzi banjye mwese mbifurije kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Mbazaniye amakuru mbazaniye ni amakuru agiye atandukanye. Haraza kuba harimo n'ubusesenguzi, mumbabarire mutera gatebe, mumbabarire mu ntega amatwi mu nyumve. Ndahamya ntashidikanya yuko ibyo ngiye kuvuga ni ibintu bifite akamaro kandi bifite agaciro, tubyumve kandi tugire imbaraga zo kubyumva. Aha ndaza kuvuga iriya ntambara iri muri Sud Kivu, intambara aho intare za Sarambwe n'Amadubu bakomeje kwa advancinga, ndetse hari ikintu cyinshi cyo ntajya nibagirwa kubijyanye muri no minsi n'ibyo abantu bose bahuye n'ihungabana mu mitima yabo, yaba abanyaburayi, yaba abanyaburayi ariko bari muri ntabwo ari abanyaburayi, abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagizwe impunzi, ari abanyarwanda nyabanyarwanda, donc les original y'abanyarwanda bari mu Rwanda, ndetse n'abarundi bakunda abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyakenya, abanyayuganda n'ibindi bihugu byinshi bigendera mu kuri kandi biza agaciro ka liberation. Abo bose bagize ihungabana bakimara kumva bumva ko intare za Sarambwe zavuye muri Uvira. Aha ndashaka kugira ngo nze kubereka avancement za M23 ndetse na twirwaneho uburyo buno byitwaye. Mumbabarire mukundi ibyo ngiye kubabwira kandi mu bitega amatwi. Hari abantu bambwira ati, hari abantu banyandikira bakambwira ati ngo Bemba ngo turakwibuka kuri Anda TV nguru umusesenguzi mwiza kubijyanye n'ino ntambara. Ngewe ahubwo mbibamo, impamvu uvuga ngo mbibamo nuko njya kuri tele nkagenda nkamenya ngo hano bimeze gute, nkabazi ngo mfite umuntu runaka nago njya nk'abandi bajya ku mapoto ya za jari bakagenda bakifotoza, ijari ni bazari mu Rwanda, ngo ibombe ngo ngiyo, akagenda akabona ahantu bari gutwika amakara ngo dore ngo bahateye ibombe. Negative nawe mvuze, nta mvuze abantu banjye, nta muntu wo mvuze, gusa mujye mukurikirana mugendere mukuri. Kandi nagiye kubona mbona izo video bagiye bakora muri ubwo buryo zigira views, muri izo views ariko nawe nshinja nta nubwo wenda injya muri byinshi, ahubwo ngewe ndaje kugira ngo twigire kubiri kubera hariya ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni iwacu. Ndashaka kugira ngo n'igice nagiyemo rwose abantu barabizi, wenda nubwo wenda hariya ntavuka, ariko nagiye gukurikirana biranafasha kugira ngo uko byitwaye noneho mbimenye neza. Ahangaha rero ndashaka kugira ngo ndagerageza gusesengura, ariko reka nshimire umugabo umwe uri mu Bubiligi, ndetse ngaragaza n'imbaraga z'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi ba revolutionnaire n'abaliberateri bose batemera kugendera mu ubutiku bw'abazungu. Baradukolonije ndabyemera, ariko biranambabaza, ariko kwa baradukolonije ntabwo mugitse ko tuzaguma mu bukoloni kugeza dupfuye. Abanyafrika twishyize hamwe tugatahiriza umugozi umwe, Afrika yacu twayubaka ikaruta Uburayi, wenda ari byo badutanze, ikaruta Amerika, ikaruta nahe nawe ubwabo, kuko birabyubatse iwabo bizi iwacu. Katwigendere bantu banjye. Ahangaha wenda mumbabarire nshobora kuza kubivugaho no mu nkabivugaho, ndajya mbivuga no mu Gifaransa. Donc ngo imirwano le combat entre Alliance Fleuve Congo M23 FARDC et plusieurs alliés autour de Makobora. Murabyumva? Nukuba ngo imirwano iri hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 n'abarwanyi ba FARDC mu nkengero za Makobora. Kuko tugenda ndi kandi tunyumve. De nouveaux combats ont été éclatés. Ngo imirwano mise yongeye kugaragara hagati y'abarwanyi entre les troupes de AFC M23 et les militaires FARDC armés de la République démocratique du Congo appuyés par les Wazalendo, les FDLR et les FDNB. Ngo imirwano iri kuba hagati y'ingabo za M23, M23, Alliance Fleuve Congo, MLDP twirwaneho, iri kubahuza abarwanyi ba FARDC, FDLR, FDNB
ndetse na wazalendo. Hano baravuga ngo au niveau de Kasekezi emitambo ni iyo mirwano ikaba iri kubera muri Kasekezi, mitambo ni mu misozi les collines Siripromba le village de Makobora. Donc ni imisozi ikikije village ya Makobora muri secteur ya Tanganyika, ni muri territoire ya Fizi. Kugira ngo mubyumve neza noneho bantu bakunda intare, ino mirwano iri kubera muri territoire ya Fizi, yamaze kuva muri territoire ya Uvira. Biri kumvikana? Iri kubera muri territoire ya Fizi kuri route nationale numero 5. Nukuvuga ngo yuvuye hano kuri kino kiraro cya hano cya Kamanyora, winjiye Gatogota hano ku kiraro cya Kamanyora, manza Kamanyora ni muri Mwenga, Walungu Mwenga. Noneho yo wambutse umaze kugera muri territoire ya Uvira, nuko ngo intare za Sarambwe zimaze kurenga territoire ya Uvira, zamaze kwinjira muri territoire ya Fizi, turi kuri route nationale numero 5. Hari abantu bashinganirirwa ndi kubwira ati mu ntambara ya liberation ntuzakurikirane umuhanda national, uzigire mu Gakwe, kuko M23 ntabwo iri gushaka umuturage, ahubwo ishaka kugira ngo irengere umuturage. Harimo ubwoko bw'ababembe, manza ababembe aribo bari aboko ya Gutumba. Yes, reka twikomereze bantu banjye, bantu nkunda. Kora subscribe ariko ku Ntare Official. Ku Ntare Official ndabona bose muri kugerageza, Imana ibaha umugisha, ariko mudukurikirane musharinge n'ibiganiro byanyu. Ino mirwano rero muri kino gitondo, ces combats ont été rapportés dans les matinées et presque toute la journée. Donc guhera ku itariki 16 mardi, ku itariki mercredi 17, jeudi 18, na buno mu gitondo intare za Sarambwe ariko zikaba zamaze gufata centre ya Makobora igice kimwe. Kugira ngo tubyumve neza, ni imirwano yatangiye mu nkengero kuva kwa 2, kwa 3, kwa 4, nuno munsi kwa 5 ikamaze kugira igice kimwe cya Makobora. Wazalendo ariko bariruka, kandi ntutekereze ko ari imirwano ikomeye Wazalendo cyangwa FARDC na FDNB nizo ngegera zindi bashobora kugira, zire majyambazi bashobora kongera kugira ngo babe bakwirukana intare za Sarambwe. Ngo aho dukura amakuru rero, les mêmes sources indiquent les troupes, donc igisirikare cya M23 Alliance Fleuve Congo nacyo cyagerageje gutera amabombe mu basirikare ba FARDC kugira ngo bari kuderoja force armée de la République démocratique du Congo na babandi bose na ya mashyira hamwe bari kumwe nabo. Hari ahantu bita hakuwe defense ya Wazalendo na FARDC bita Munene cyangwa Munene, babakura ahantu bita Skwima barababakuye, ni mu birometero 15 uvuye muri site ya Mboko. Site ya Mboko yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Site ya Mboko yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Abantu bari hariya barerekana ko hari imirambo myinshi y'abarundi ndetse n'iya FARDC ndetse na Wazalendo muri Moko na Swima ndetse na Munene, nabo batari bashingurwa, ariko babandi bari kuri iriya muhanda uri kuva za Ruvungi kuzamuka kuzagira za Kiriba ndetse no ruguru muri Uvira hajya hafi kuri Monisco, nabonye bari bahuzuye bashinguwe na Croix Rouge ya Kongo. Nuwa ngo amakuru ndi kubona kano kanya nuko hari imirambo ikiri muri Mboko no muri Swima ndetse na Munene mu birometero 15 uvuye muri site ya Mboko. Haracyuzuyemo aho hose huzuyemo imirambo y'utuzalendo, ariko Wazalendo ko muri abakongomani mwagiye hamwe n'abandi bakongomani. Ndashaka kugira ngo tugendane twumve ukuri bantu banjye.
Bantu mukunda intare official, bantu mukunda Clever Bemba, amakuru ndi kubabwira ni amakuru y'ukuri, ni amakuru nyayo, amakuru donc amakuru. Du côté des zones occupées par FRDC, ibice noneho bibiri occupé na FRDC, ngo haravuga ko ubwato buri kuva Kalemi, reka mbivuga mu gifaransa kugira ngo tuyendane. Du côté des zones occupées par le FRDC, l'on l'emporte l'arrivée presque chaque jour des bateaux en provenance de Kalemi, en province de Tanganyika, qui prennent la direction des lignes de front en passant par la ville de Baraka, surtout toutes les lignes entre Baraka et Makobora. Nukuvuga ngo buri munsi guhera ku itariki 16 hari kuza ubwato bwa gisirikari buri kuva Kalemi bugaca muri lake Tanganyika buri kwerekera muri Baraka, ariko buzanya abasirikari babageza Baraka bagakomeza bari kwerekera hariya Makobora. Hano bakavuga ngo des mouvements intenses de véhicules transportant les militaires avec des armes et des munitions avec les fronts. Si le lac Tanganyika, l'on peut aussi voir des embarcations utilisées par les FRDC et Wazalendo. Hano bakavuga ngo n'izindi modoka ziri kuva, donc ziri guca muri uriya muhanda uvuye Kalemi zikaza ziri kwerekera hariya Baraka, muri ville de Baraka, ziri kuzarira kuri ligne de front zirimo za Wazalendo bari bamaze kwirukanka baratumuka bagera Kalemi. Abo nibo bari kongera kugarura ngo baze guhangana n'intare za Sarambwe, zirabavuisha imyuna. Nongere mbabwira ko ziri buze kubavisha imyuna murayiva. Hano bakavuga ngo c'est une présence impressionnante des militaires de FRDC qui est visible. Ngo niho bari kubona ko ngo ibintu presence y'abasirikari ba FRDC bari kongera kuza, ariko nkongera nkababwira amakuru yandi ko ari abasirikari bavuye Rubumbashi baza hariya Kalemi bari baje kuranforusa. Abo bagiye bazana bose se bakaza kuranforusa bakoze iki? Abaje mbere hose bakoze iki? Intare zirabakubita, zirabatera inzara, zirabavusha imyuna neza neza. Hano bagakomeza ngo suite à altercation entre ces derniers et les alliés Wazalendo, la semaine dernière, les activités ont tourné au ralenti depuis vendredi dernier dans cette troisième ville du Sud Kivu. Donc nous ngo Baraka niyo troisième ville ya Sud Kivu. Sinzi niba Uvira wenda hariyo nini. Nubwo ngo Bukavu agakurikiraho Uvira, Baraka igakurikiraho. Baraka no umujyi munini, Fizi Manza ishobora kuza ari nk'iya kane. Nukuvuga ngo ikigaragara nuko intare za Sarambwe zigiye gufatura mujyi wa Baraka, nabo baraza gusakuza. Uretse muraza kubyumva ukuntu baratangira kujwigira babazungu ntakunda, simbakunda mana y'isi n'ijuru. Abazungu bakunda uko bakoze inkweto, ariko natwe izo mu ruhu imu zikorwa na hano. Abazungu batuzaniye matera, ariko za matera buno zikorerwa hangaha. Abazungu bazanye amabati, abamanjanja bazana imodoka, ariko mbere twagendaga ku mafarasi. Abazungu wende ibyo bakoze reka tubashimire, ariko simbakunda. Niba mwaradukolonije mwarakoze. Mwakoze Karachinikove, mukora RPG, mukora SMG ni wa Karachinikove, mukora machine gun, mukora LMG, mukora silifroding, mukora 122, mukora 12, mukora za pisto, muragenda murakora. Ibyo byose biratumaze, biri kutwica no kutwicira abavandimwe mu gihe twe mwasanze turwanisha imyambi n'amacumu.
katubashimire kuri ibyo kuko mwaraje murabituzanira. Umwambi warawutera ukica umuntu umwe, ariko muri gukubita ikibombe kikagenda kikica abantu 1000. Iryo ni ryo terambere mwakoze, tena mukaza kubikora muri ya mari iri kuva iwacu muri Afurika turabahereza imari, mwebwe abanyaburayi mukagenda mugakoramo ibyo bibombe, tena mukongera kubitugurisha ngo twicane. Akamaro kanyu twarakabonye, mwazanye Bibiliya turabyemera, ariko abanyarwanda n'abakongomani bandi bose bari bazi Imana. Nukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya ikanemere ko mbemera, ariko Imana ibaha umugisha, ariko ubukoroni bwanyu bucike. Hano reka nikomereze rwose, nikomereze. Force armée de la République démocratique du Congo qui est visible suite ngo niba batangiye kongera kubonekana kuva donc la semaine dernière les activités ont tourné au relatif depuis vendredi dernier dans cette troisième ville. Nukuvuga ngo Baraka kuva kuwa gatanu no muzitiro kuwa gatanu ama activité yarahagaze, ama activité aragenda arahagarara. Nukuvuga ngo nta activité, nta wagura unité, nta wajya kuri Orange Money, nta wajya kuri M-Pesa, nta wapfa kubibona kugira ngo bikuza amafaranga. C'est seulement le mardi 16 ku itariki 16 kwa kabiri niho ubu butike n'ubumagaze bwapfuye gufungura, ku makuru dukura hariya muri Baraka kwa kabiri ku itariki 16. Ariko kugeza amagingo ya ngaya harafunze, biteguye yuko intare zasarambwe n'amadubu bari buze kubasesekaraho. Plus loin dans le virage point 0, katwigire kuri point 0 iri muri limite ya territoire ya Fizi na territoire ya Mwenga, habaye imirwano hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 na FRDC. Donc FRDC iri kumwe na kagashiramwe kabo kabajura, bose bari kumwe bahanganye kuri point 0 na 23 MRDP twirwaneho barahabakura. Ibi ngibi rero ukabona ko hari icyo biri gutanga n'icyo biri kwerekana. Toujours dans le territoire de Mwenga, dans la chefferie de Basimbi, muri territoire ya Mwenga, muri chefferie ya Basimbi, habaye indi mirwano ku itariki 18 n'umunsi w'ejo, ku itariki 18 no ku itariki 17 n'uno munsi mu gitondo. Ni wazalendo n'igisirikare cya FRDC bari kurwanira muri village ya Kiriza, Kazuza ndetse na Kakokeleka. Hano kubisoma biragoranye. Kakokeleka, hano habereye imirwano mu byumve, ndetse amadubu n'intare zasarambwe barahabakura. Turi kugendana neza, baragira ute barahabakura. Ici on apporte la mort de moi. Hano bikavuga ko ngo hapfiriye wazalendu 10, FRDC 9 n'abandi bagaragara hariya. Ndi kubona ko harimo n'abaturage bavuga ngo ni 10 n'abaturage se oya. Hano baravuga ngo ici on apporte la mort d'au moins 10 personnes dont 9 militaires et des dizaines de blessés. Okay, n'abasirikari 10. 10, au moins 10 personnes dont 9 abasirikari 9 n'abandi dizaine bakomeretse. Hano ngo hapfuye abantu 10, 9 akaba ari abasirikari, bari mu musivile umwe. Aba n'abasirikari ba FARDC na za wazalendo. Hanga bikavuga ko ukugeza amagingo yangaya ubwo buce bari barimo burimo abasirikari batwirwaneho MRDP. To birumvikana neza hari.
avec ngo les Wazalendo qui tenaient à désarmer les éléments FARDC estima qu'ils ont fui les lignes de front à Mwenga. Hano bakubati Wazalendo noneho bagezaho bahita bajya kudezaruma abasirikari ba FARDC babarwa ko batorotse imirwano yari kubera muri Mwenga. Mwabantu mwe icyo mutari kumva kuri no mirwano uko intare za Saramwe ziri kwa advancinga hariya muri iriya territoire zombi, territoire ya Mwenga, territoire ya Fizi ndetse na territoire ya Uvira, ibice byose bya territoire ya Uvira. Reka mabwiza ukuri wenda abantu mujye muri comment mumbwira ati agace muri territoire ya Uvira gasigemo Wazalendo nakanaka, muri territoire ya Fizi naho mumbwire, muri territoire ya Mwenga mumbwire, muri territoire ya Shabunda mumbwire. Intare za Saramwe ziri ko aho ziri kwa advancinga. Ndibuka ko mu kiganiro nakoze mu kanya ko icyo kiganiro rwose nabivuzeho. Muri territoire yijwi nihe hakiri Wazalendo, muri Karehe wenda bashobora kwa bari muri ntuza muri Parc National ya Kauzi. Mumbwire ahantu noneho izo nyangabirama izo ngegera zikiri. None musanga ko Clever Bemba ibyo ndi kubabwira ndi kubabeshya, mbabwije ukuri nyakuri tuvanyemo donc bya bindi byo kugira ngo kupendereya cyangwa sinzi uburyo nabivuga, mbivuga gute bakunzi b'intare, mbivuge gute cyane byo ngo gushigikira kubera ko umuntu wenda uri mu bwatsi bwe wenda ngo nago ndavuga M23 nabi kubera ko aho ndi ni hayobora, ariko mbona changement bivuga ko ngomba kuvugisha n'ukuri, nkavuga ngo bimeze gutya na gutya. Ibi ni ibintu byigaragara byagiye binagaragara mu binyamakuru bigiye bitandukanye hanga. Icyo navuga rero, reka mbashimire mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze abagire neza kandi akomeze abagaburire amafaranga. Komeze mugire amahoro, munakomeze kandi muteri inkunga Intare Official, munasengera intare za Sarambwe n'amadubu. Ababyeyi mufata iry'iburyo, mufata iry'iburyo mujya ku mavi. Ufite amazi ayagura ayoherereza intare, ayoherereza amadubu kugira ngo liberation ikomeze ibeho. Kevive ariko reka hano hari umuntu umwe wavuze ati ngo buno ngo Amerika ngo ivuze ngo M23 ngo nisubire ngo Bunagana yagenda. Amerika se cyakora sinzi. Amerika na Amerika, Bunagana ni muri Kongo, na Minova ni munini, na Uvira ni muri Kongo. Ibyo kuboko abanyamerika bazavuga abanyamerika se ni Imana, nibo baturemye, tuturiho ku banyamerika. Hari igihe tutari umunyu turya ibidepure n'ibisubi hano bita muri Nyagahondo, abantu bazitambi muri Nyagahondo, tukavamo tukajya guca amasaka iyo za Cyasamba na hehe, tukaza tugakora icyo bita igitete, tukajya guca ibisheke ku Gasasa tugasekura tukabaho. Isekuro se yari y'abanyamerika, igitete abakizi wenda kanye bakumbuze, n'abaza amateke y'ababungu tukotsa, ba data bagateka kasusu yongeyo mu mihokera, ubundi tukinywera n'urwagwa gasigisi, tukanywa n'igikoma cy'igitete, tukaherya amateke tukirira n'ibyo bisubi n'ibiki. Ntitwabayeho bitagira n'umunyu. Abanyamerika se ni inzira ijya. Abanyamerika se nibo batwororera, nibo badukamira amata tunywa nava muri Amerika. Bantu ngo abanyamerika ngo bavuze, wabivuze cyakora ndamugaye. Reka nshimire gusa abantu bemera liberation, bakemera ko tuzabaho tutabeshejweho ngo n'ababirigi baba bari kwirirwa bari guciciro n'abafaransa. Hari umuntu abinyandikira mwati ngo kamuna mushimire cyane, aramwira ati ngo mbese ngo ko ariko reka nongere nyisome. Reka kano kantu kereka ngasome. Nabisomye arongera aranyandikira cyabindi nabisomye ibye yanyandikiye ngo maze kumva, merci d'avoir écouté et partagé avec moi et les autres. Ngo yamaze kumva ngo ubutumwa yamaye ngo nkabubwira ngo nkabupartage nkabuhereza n'abandi. Ngo sincèrement numva shene nyinshi ngo ariko intere
wumva uvugana ubwenge, ngo yumva mvugana ubwenge. Situation turimo, kuri no situation turimo upa embrema uri muri bake numva. Donc ngo ndi ari muri bake nge numva. Hari uwo yavuze ngo yumvishe ikiganiro cye avuga ngo Amerika ibishatse yavuga ngo M23 ibunagana. Ngo Amerika ngo bishatse ngavuga ngo M23 ibunagana. Ko yavuze se ngo M23 ngo nive imasisi kwitavuye mu masisi zone. Ngo marigira kuri respect yamuhereza. Ago ntatse kuvuga umuntu wari we. Ngo yarababaye cyane kumva imvugo y'umuntu yizeraga ashigikira ngo Amerika ngo ivuze ngo M23 ngo avuga ngo yavuka ngo ikajya ngo ibunagana. Yajya yose kubera ko yahabashize. Bari hose kubera abanyamerika. Iyo uvuga ugomba kumenya stati yawe na impact ugira kuri rubanda ruto ukumva. Icyo nemeza ko nuko twe tuvugisha ukuri kandi natwe turaba liberateri. Intambara turimo ni intambara natwe itatworoheye. Ngo indirectement nuko kumvisha abantu ko umuzungu akraka ses doigts tugomba ku executa les injections. Donc umuzungu ariko se mugani igihe ubukoloni bwagendeye bakaza bakicara Lumumba, Patrice Emery Lumumba, ba Julius Nyerere, ba Jomo Kenyatta, bariya bose bari barabiharaniye, banuza bariya ba Kwame Nkrumah, ba Leopold Sédar Senghor n'abandi. Murabizi ko bo barabiharaniye ndetse banuza baricwa na bano banuza bari gukorera abazungu. Abanga baba Mobutu Sese Seko nuko no bagezeho bakabahinduka bakaza gushwana. Ariko birababaza ngo les ennemis de l'Afrique sont des Africains. Ngo umwanzi wa Afrika ni umunyafrika. Hari wabiririnze ni barinde ngo les ennemis de l'Afrique sont des Africains. Les ennemis de l'Afrique des Africains sont des Africains. Ni cyakora ndabona ari message nini. Ni message nini kandi ngiye nkurikije wenda. Ndabona nawe yanabyanditse. Reka mite manuka hepfo aravuze ngo wabaga afite vision panafricaine. Bareka maze najya hejuru. No ntibaturemye abazungu, ntibaturemye, ntidukeneye no guhangana nabo, dukeneye kubana nabo mu bwubahane. Niba azi ko ari umuzungu niyubahe ko ndi umwirabura ngewe Bemba, nyubahe ko ndi umwirabura. Inyungu n'uburenganzira bwa buri wese busigasirwe. C'est aussi simplement que ça. Et d'ailleurs abazungu bakeneye umutungo wa Afrika kuva kera kurusha uko dukenera umutungo wabo. Gusa icyo batuma tutabibona kuko bakoze ibishoboka byose Afrika igenda iyoborwa n'abagaragu babo nka Gisegeti na Neva. Abagaragu b'abazungu Gisegeti, Neva n'abandi nibo bagiye bayobora hano muri Afrika kugira ngo uwabaga afite vision panafricaine, donc vision kubaka Afrika, baramwicaga. Uwa mbere nkuko ari vision harimo comme Lumumba, Thomas Sankara, Gaddafi, Thomas Sankara. Icyo nzicyo nkuriya musore wo muri Burkina Faso Traoré, buriya bari kumuhiga, buriya nka president w'u Rwanda biturukanye kunashaka ku president Paul Kagame kubaka Afrika y'abanyafrika. Nawe abazungu ntibamukunda. Sankara donc kugira ngo ukunde abanyafrika, ababari abanyaburayi na bari ababihugu by'iburengerazuba bumve yuko utari ku nyungu zabo, barakwanga. Ngo bene wacu tuvukana Gaddafi kandi bagakoresha bene wacu tuvukana. Afrika rero igomba kwigobotora mu bwenge. Abantu nk'abo niwabigeraho udafite umutekano, kandi ufunguye akadirishya gato baramwinjirana. Kuva muri 1994 iwacu bageragezaga kutwinjirana, ariko Uhoraho yaduhaye umutware, umuyobozi, umutegetsi
umurinzi ukwiriye igikundiro, ukwiye kubahwa, ukwiye no gushyigikirwa na buri wese wifuza umunyafurika ejo heza no kugira agaciro mu ruhando rw'amahanga. Bemba, nyakubahwa Paul Kagame nuwo gufataho urugero, kandi iyo urebye ubona ko abayobozi hirya no hino bari kugira vision nziza. Urebe Afrique de l'Ouest, Guinée Conakry, Burkina Faso, Senegal, hepfo yacu Botswana, Namibia, Mozambique. Abasa n'abakireba amano n'ibifu byabo biteye agahinda ni Neva na Gisegeti. Bazakiza agatsiko kabo, ariko umuturage bayoboye azahora mu marira n'agahinda. Urumva nk'abantu mwe bakunzi b'Intare Official, buriya njyewe ngira agahinda cyane kuba Bemba sinzi. Gusa icyo nabasaba gusa, ibiganiro bya Bemba ku Ntare Official mujye mubisharinga mu byoherereze n'abandi. Natangiye mbabwira avancement za M23 muri biriya bice, soza mbabwira uburyo twakwigobotura ubukoloni bw'abarundi. Ngo bw'abarundi we, abarundi nabo yakora abarundi mujye mumbabarira. Iyo mufite umuyobozi mubi bituma umubyeyi mubi atuma udasaba n'amazi. Imana ibahe umugisha rero, mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga. Murakoze.